Денеска презентиравте повеќе производи од Samsung. Што е она што е најглавно? Praktično ono što smo rekli kada smo pre samo 7 dana predstavljali najnoviji Galaxy Note u Skoplju. Ovo što smo i danas videli je spoj hardversko-softverskih unapređenja uz upotrebu veštačke inteligencije. Svakako glavna i revolucionarna stvar koju smo danas mogli da vidimo je kako vidimo budućnost kada je upotreba samih televizora u pitanju, odnosno kako najnoviji QLED televizor rezoluciju koju dobija na samom izvoru slike praktično na svom displeju, odnosno na ekranu, pretvara u 8K sadržaj. Dakle, HD sadržaj ili 4K sadržaj koji ulazi kao izvor na samom televizoru će biti pretvoren u 8K sadržaj, što je rezolucija koja se do sada koristila samo na velikim bioskopskim formatima. Na ovaj način pokazujemo kako mi kao kompanija uz upotrebu veštačke inteligencije radimo na samom poboljšanju sadržaja koji se emituje, ali ne samo slike, već i tona, i sva ovo unapređenje kontenta će se raditi sekvenca po sekvenca. Tehnički sada ćete imati najkvalitetniju rezoluciju, najkvalitetniju sliku na uređaju koji to praktično sam radi. Кога ќе стигнат на пазарот во регионот и особено за Македонија? U ovom trenutku još nemamo tačne podatke na koji način ćemo i kada plasirati ovaj proizvod na tržištu, da ću kažem, SEAD-a, odnosno jugoistočne Evrope. Ono što mi očekujemo svakako do kraja godine da se ovaj uređaj pojavi i na tržištu Makedonije i u tom trenutku ćemo svakako imati i lokalnu komunikaciju kada je u pitanju ovaj uređaj. Зошто го препорачувате да го има секој дома? Pa ono što smo vidjeli danas je da osim same rezolucije i osim samog uživanja kada je slika u pitanju, mi smo vidjeli i neka najnovija tehnička rešenja koja se tiču televizora koji stoji kada je ugašen. Znači, više to nije crna kutija koja je sada na zidu, već je to jedan uređaj koji omogućava da reprodukujete sadržaj čak i kada je on isključen. Može da bude ili neka vaša omiljena slika, ili može da bude televizor ili uređaj koji je jednostavno utopljen u ekran tako što emituje pozadinu na kojoj je okačen. To je sigurno još jedan od pokazatelja na koji način slušamo naše potrošače, šta nam govore, šta žele i na koji način radimo inovacije i pokazujemo kako mi vidimo budućnost kada je upotreba televizora u pitanju. Ако технологијата и иновациите се уметност, се чини дека со со последниот производ, дека Samsung ги спојува традиционалната уметност и новите технологии. Pa ono što svakako volimo da kažemo da mi volimo ljudima da dajemo alat da oni budu što kreativniji. Umetnost je bezvremenska i svakako i neka starija dela koja su svakako urađena umetnička mogu da budu reprodukovana na najnovijim uređajima na način da dobiju jednu novu sliku i novu lepotu. A svakako volimo da omogućimo ljudima da svoj potencijal upotrebe na najbolji mogući način. Upravo dva uređaja koje smo sada vidjeli, televizor koji može da praktično emituje fantastična umetnička dela, ali i Note 9 koji može sa olovkom ljudima da omogući da ta dela stvaraju na samom ekranu. Hvala.